Djibril Ouattara aragucenga kuri Ovara pariruka. Djibril Ouattara kuri attaque rapide. Ouattara Djibril aragucenga arakuza ukashaka Djibril Ouattara fuga wabita Djibril Ouattara umusore akaba rutayisambuza amagambo mu Burkina Faso yaje mu Rwanda muri phase returu abwira bakuze b'ikipe ya Pirabwira ati mwebwe mwicare mutuze ibisubizo by'ibitego murabibonye. Djibril Ouattara ati igitego cye cyacenda mu ikipe ya Pira kuva yegeramo Ouattara Shege Djibril Pira kimwe Rayon Sport ubusa. N'umunya Burkina Faso yamarira numero 10 mu mugongo zamuka yihuta yarimira umudefanseri wa mbere yarimira wa kabiri areba mu izamu neza atereka mu izamu neza premier poto yitwa Djibril Ouattara. Iminota ine yonyine niyo bisabye ngo ikipe ya Peri bibonye igitego cya mbere. Ikipe ya Peri ifungura amazamu igitego kimwe Rayon Sport ubusa. Sensational. Bitarenze saa 12:30 ndifuza ko umuntu wa nyuma waguze itike yakaba yari muri stade. Ndifuza ko turi buze kuvuga line up ya Rayon Sport kuva saa 12:25 umukinnyi uri mu kibuga ugiye kubanza mu kibuga umwe turajya tumuvuga iminota iri hagati y'2 n'3. Umukinnyi uri muri 11 b'abazungu bari buze gukina match y'uyu munsi umwe turajya tumuvuga iminota iri hagati y'2 n'3 kugira ngo vibe muri stade yiyongere n'abantu bamusobanukirwe n'umuntu wo muri Singida utahumuza abanza amenye umuntu wariwe. Kabiri kuva saa 12:50 amakipe agiye gusohoka muri vestiaire turagira iminota 10 idasanzwe ariyo minota 10 yo gusezerera Singida. Haridi Aucho Krautos Chota Chama babonye ibintu byinshi bitarimo amashyi y'abareyo kuko na mashyi biburayi gusa. Aya na mashyi ya Iceland na Rayon Sport gusa. Al-Nassr nabonye no yatangiye kuyazana, hari nandi makipe atangiye kuyakopera na za Wydad nabonye zaratangiye kuyazana. Ariko bimwe mu byo babonye wallahi aya mashyi ntago bigeze bayabona.